Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade ungenuma waki khasa umrenne. Ehen namawes. Kirit Qur'an kiyawan daskuruma waki umre khasa kurifave. Algun me rajya badakam gawanama baby nasari infeshigen gos grade dihe ka demedu ei kirit Qur'an kiyawan daskuruma khasa kuranjihe marhalata. Sabaki kirit Qur'an kiyawan daskurun duluge harakata warab boda gulifawati. Baby nasari infeshigen gos grade diheka demeduga dariwarun eheda kura marhalat haki dariwaruge angeage etereya wargina badaltan anna marhalaingi. Ehmvima umuruga nuata marhalat ahuga algunumege dariwarun jehene kirit Qur'an kiyawan daskuruma khas kura. Ege badalga hameikana Qur'an kiyawalam masakka kurakamuga wanama kiyawumuga rangalu nukurevihuna kankam fahun rangalu kurang undaguwegen dana. Miyada algunumen terega fennani ekanka. Bodati mihun kirit Qur'an kiyawumuga kiye kuttakun salaman nuwegen uletan algunumen nebe fene. Bodati mihunga teren kirit Qur'an kiyawumuga kukkiya mihun mi beheni debaika kiyagannan nenge mihun ane bamenu ki kiyagannan enge enamas kiyawumuga wargina kuttakkiye. Mi debawatuga mihun nabves kutta rangalu kurang undaguwane umura diyama warang undaguwan kiya deche hadanak haren nulan mi aamuko dimawa kame divherajjega ehme ekwarinne haqiqataki kirit Qur'an kiyawan daskuruma khassa umraki baby nasari infeshigen gos grade diheka demeduga dariwarum mi heda kura marhalata ei haqiqatuga kirit Qur'an kiyawan daskuruma emme rangalu marhalata haki nuwata umraki algunmen terega bayem mihun nuwata bay dariwarun qabul kurani School marhalaga komme nujihe Qur'an kiyawan daskuraka. School nimma fa daskurewe nun hiya. School nimma fa qari ko ges barume nimuni nun hiya. School nimma fa qari ko barume lakkagina kankan inge nun hiya. Nama skoba he dula denjihe tamrinu nudewe neru. Tamrinu dewe hiya sualiki. Umra diyama nudewena. Umra diyama islahu kuranjihe kankan islahu kuruma gine takurar ko kiumweswani bura undagu kamaka. Miyadu algunmenge dariwarun ungene marhalaga maane ki baby nasari infeshigen gos grade diheka demeduga mi ungenen jehe kankama iskan nudi hamekan kirit Qur'an khatim kurang iskan dinumuga natija ki waki umurka diyama kirit Qur'an ki ekudinge dumacha bura undagu echka vegende ema mi algunme warabbuda visnan jeheka memme hame gota avaha khatim kollumuga badaluga ungene marhalaga algun men jeheni kiumuga tamrin ta khassa kura kuriga filalugas algun wani mi bata hissa kofa sabaki dariwarunga dula denjihe tamrinu nudewe kamuga wa namaka kirit Qur'an ekkolun anekkol kiyalewe kamuga wa nama maka ginadu handanako haren nulan warang udaguwan mikan algun men terega wargin dariwarunga faratum fahaga kurevena magina duhe benden handanako haren nulan daskura filawalu ema algun mebe jehe sababu tawga hifan ginado handanagu hunnana kale sababu tawga hifan dariwaruna fasihen tajwid filalatan nagagannan inge kale sababu tawga hifan ebeje ema ekankan hasil kureveni kiumuga tamrinu take ikhtiyar kogge